odjednom. A u našim krajevima je veoma hladno, temperatura je u minusu u svim mestima. Na Kopaoniku čini mi se oko minus 15 stepeni. A da li će taj plus tokom dana preći, da li će taj minus tokom dana preći u plus, pitamo našu Anu Reljić. Ana, hoće li danas biti plusa ili će ovo biti jedan ledeni dan? Ledeni dan u Srbiji i danas i kako kažu meteorolozi sve do petka u Srbiji, dakle ledeni dani. Tek stepen 2 u plusu do kraja sedmice. Danas u najtoplijem delu Srbije temperatura biće samo 2 stepena iznad nule. U ovom trenutku je veoma hladno, jak mraz, u većini mesta je suvo, na krajnjem severu Srbije trenutno je pretežno vedro. Tokom dana uglavnom bez padavina, slabe snežne padavine prognoziraju se jedino za brdovito planinske predele. Međutim, tokom celog dana duvaće slabi i umeren, povremeno i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Kao što je Goca i rekla, u ovom trenutku najniža temperatura je na području Kopaonika i do minus 14. Veoma hladno i na Staroj planini, gde je trenutno minus 13 stepeni. U glavnom gradu je trenutno minus 5, ima slabog prizemnog mraza, maksimalna dnevna temperatura, dakle, neće prelaziti nulu. Tokom dana umereno oblačno sa dugim periodima sunčanog vremena. Dakle, bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. I na području glavnog grada duvaće slabi i umeren, povremeno i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Kao što sam rekla, dakle sve do petka u Srbiji ledeni dani, temperature oko nule, tek stepen 2 u plusu u četvrtak i u petak. Snega ima najviše gde drugde nego u brdovito planinskim predelima, na Kopaoniku 113 cm, na Zlatiboru oko 40 i na Crnom vrhu 38 cm iznosi visina snežnog pokrivača. Za dane predstojećeg vikenda prema prognozama očekuje nas osetan porast dnevnih temperatura. Goco? Hvala, Ana, na svim informacijama. Vidimo se malo kasnije. Vidimo se.